ولی تماشاوان ایجا ایدی روشا ترکیه به آوایی هرنها به گمان پروپاگانداین هر بجارتان به گرمی دست بکرنه و تپاین کل حزیران صلابت لگردم یاسای هر بجارتین ترکیه بریو بچنها سیستم ترکیه سیستم سروکاتیه به گمان کسی که سروکمار بلندترین دا صلاته کو اردوغان شخوا به گمان یه دست نشان کریه کو او نامزد عالیه برانبره لی عالیه نپوزیسیون هیانها کس دست نشان نکرنه و دبیجی مترسیداره جی هکر ام دست نشان کین برس الیف اسن او جگرا سروکی گشتی پارتیا دوا پارتیه و دیاربکر گلمه برس الیف عبارت باش به ایدی چما گلو مترسیداره اگر هر نها نامزد شش عالیه نپوزیسیون بیت آشکرا کرن و کی علی بابا جان دبیجه Öncelikle iyi akşamlar. Dest belki de evar baş jibo hemu binerin ve jibo ve bu sorunuzun cevabını şöyle bersiva pırsa ve ez dikarim huha bidim ji mabesta me berbijere hevveş evako eve nexşereye peyvajiyeke îro li ser masaya şeşalî hevkariyek heye îro Tirkiye gelek nasnamen cuda pekatiyên cuda jûnertiyên cuda û ji partiyan jî nûnerê wanin û şeş ev masayeke weliye ku serokê şeş partiyan li wê civiyan e ev masa behsa wê yeke dike ev sistem îro ev sistema seroktiyê ku em dijîn tê de ne çareser nekir pirsên Tirkiyeyê çareser nekir baş e ev sistema ku nebûye dermanê derdê xelkê me millet welatê me de çawa çareser be de şuna ve çi be çareserî ew e ku parlamenter sistema parlamenteriya bihêz îro parlamenter Tirkiyeyê li parlamenta Tirkiyeyê partiyên cuda hene parlamenter ji bajarên cuda yên Tirkiyeyê parlamenter hatine parlamentoyê divê ji nû ve careke din aktif bibe careke din divê aqlê hevbeş desthilatdar be lê divê ew zaafên berê were çareserkirin niha ew lawma em dibêjin parlamenteriya bihêz ew peyva bihêz lawma em li pêşiya sistema parlamenteriyatiyê bikartînin îro eger em behsa guhertina sistemê dikin divê em vê pirsê bikin gelo sistema parlamenteriya bihêz an sistema seroktiyê niha giring çi ye giring ji hilbijartina serokkomartiyê mijar ev e pirs ev e pirs sistem e îro bi hezaran kes dixwazin sistema parlamenteriya bihêz careke din vegere divê pêşiyê hêzek were çêkirin ji bo guhertina vê sistemê eger ku ev pêvajiyek be eger ku ev nexşereyek be divê gavên vê nexşereyê hebin îro ev masaya şeş alî ji bo ev gav bi awayeke bihêz were avêtin û bi aqleke hevbeş gav were avêtin û rêgezên çavderîkirinê kontrolkirinê û hevsengiyê ava dike heta niho eger ku ev berbijêrê hevbeş nehatibe diyarkirin ev ne tiştekî xerîb e niha li dinyayê jî dema biryara hilbijartinê te dayîn berbijêr tê eşkere kirin piştî ku hilbijartin hate diyarkirin li wê demê de partî jî berbijêrê xwe eşkere bikin li gorî wê bangêşiyê xwe bikin li vê derê îro ew kesê ku de bibe serokkomar de çawa li gorî aqlê hevbeş tev bigere ne wekî gotinên xwe de wekî gotinên partiyên şeş alî masaya şeş alî de tev bigere niha em rêgezên wan şert û mercên vê yekê em diaxifin û ji bo ku ew baweriyek durist bibe ji niha ve eşkerekirin na berbijêrî herkes çaverê berbijêrî dike lê qet bila xemê nexwin masaya şeş alî de berbijêrekî gelek bihêz eşkere bike dibe ku ji masaya şeş alî be ev berbijêr dibe ku ji dervayî masaya şeş alî be lê divê nexşerê bi awayeke bihêz gavên wê nexşerê bi awayeke bihêz were diyarkirin îro dayîk digirin îro stilên malan nakele îro li Tirkiyeyê sistemek heye ku çok daniye em dixwazin ev sistem
biçe û şunavê sistemeke bihez ku parlamentoya بله برس أليف هالبط نهاتل دياربكري يعني سيستم تركيا سروكاتي با كوماري با هرچي با هندك برسين بنجهين لفي ولاتي هنا رو ريشيني برسين سات صالينا ناد نچارا سركدن سدما نبنجيا روشا تركيا جه برسنا بونمونا برسا كردان بردام علي بابا جان بحث برسا كردان كد قالوا بو برسا كردان وچ نخشريك كونكريتي هي كو بس اخفت النبا براكتيز بكن Öncelikle di destpêkê de partiya me berî ku were damezrandin di ez yek ji wan kesan bûm ku yek ji wan kesan ku me bernameya partiya xwe nivîsandiye ez serokê partiya rexistineke sivîl bûm ku parastina mafa azadiyan dikir û ez jî bûm yek ji damezrînerên partiya me û piştî ku partiya me hate damezrandin ez dirêveberiya partiya xwe de jî ez min cih girt û wekî cigîra serokê partiyê ez karê xwe berdewamê didim karê xwe îro di bingeha partiya me de eger em behsa pergelekê bikin ew cihê ku derziya wê pergelê ku ew dadperwerî heye li derziya wê pergelê maf û azadiyên wekevîn û maf azadiyên bingehîn û welatîbûna wekhev heye di navenda partiya me de îro erdingariya me erdingariyeke mezin e û mafên Kurdan pirsgirêkên Kurdan hene ên rewa ên mafdar û em ji dil ve van mafan van pirsgirêkan hespê dikin û pirsa Kurdî ji ber ku ev 6 milyon îro bi nûneratî bi dengên 6 milyon Kurdan îro partiyek li parlamentoyê heye em dizanin haya me jî heye ku ew partî nûneratiya 6 milyon dengên Kurdan dike û maf û azadiyên Kurdan ku bikaribin bi şeweke baweke ve wekhev bigihîjin mafên xwe Kurd û dayîkî negirîn êdî divê çi kes ji rondika dayîkan Sûdê wernegire ji xwînê Sûdê wernegire dîs em tên li ser mafa azadiyan dîs em tên li ser mijara nadperweriyê hukukê heke li ciheke hukuk hebe denetleme mekanizmalarına bağlı bir şekilde işletilirse, heke sözler de yerine getirilirse li ciheke hukuk hebe ew soz werin bicihkirin çi pirsgirêkînin ku çareser nebin em wekî partiya devayê ji bo çareserkirina van pirsgirêkan ji xwe em xebat dikin em lê dixebitin lê em bawerin ku ev ne ew pirsgirêk kuneyên çareserkirin îro desthilatar ev dem em bûn desthilatar û em ê dawiyê rondika dayîkan bînin û zarok û dayîk û em dixwazin êdî divê gelê Kurd jî bikene divê ev pirsgirêk dawî were çareser bibe بله برس أليف مادام موسى جلو وكتود بيجي بارتيه كيكو بيتريا دنجين كردان بدس خستيه أو جيك هدف دناوا برلمان تركيا دا بيتر همو بارتيين دنيا تركيا بيتر اندامين هدف بربسين هدف تينا جرتن اللي سر شارع دارين هدف قيوم هنا حتى الميزا شاش آليجي هدف بجمان جهناجره حتى بابا جان جدي بيجام هفكاريا هدف ناكن بوش جلو هون آليين دنيا تركيا هدف وكا قنبله كتوقيت كريا متر سيدار دبينن بو اوجي لسر ميزا شاش آلي نبويا وكي هون دبيجن كوسيا مزنا بارتيا دنوا برلمان تركيا دا şimdi ben meseleye doğrudan Naha ez masada yer almak almamak olarak bakmıyorum. li gorî wiha meseleyê nanêrim ka em HDP ser maseyê an ne li ser maseyê niha HDP partiyek yasayî an ne yasayî niha HDP li parlamentoyê her çend di sala 2005 de birêz serokkomar gotibû ez xwedî vê pirsgirêkê derdikevim wiha gotibe jî îro em dibînin ku nêrînên serokkomarî guherîne û heke ku wekî ku na heke HDP bi pirsgirêk be çima HDP li parlamentoyê ye û îro cigîrê serokê wekîlê serokê parlamentoyê HDP ye niha ez vê mijarê datînim alîkî din îro pirsgirêkeke welê ne ye HDP kal ser maseyê an ne li ser maseyê îro 6 partiyê hatine cem hev li hev kirine û li ser maseyekî civiyan e niha ez dixwazim dikarim vê bibêjim îro em wekî digel partiyên din jî digel partiyên din bi nûnerên HDP jî car caran serokê me serokê partiya me em
نرین ما ام تنجم هفدگل HDP ام روترن داخفن گوت بیجان دکن جبر کو ام پرسکرکا کردی گرینگ دبینن پرسکرکا کردی hukuk kurallarıyla دست چارچوبیا çözülmeli ve artık حقوق ده چاره سر به اف پرسکرک دوی اف ادی ج پرسکرک بونه درکه و اف مجار ادی دوی اف هلوستا سیاسی ادی داوی وره ایرو جواک جوان پرسکرکان جوان ایشان جوان خوین جوی خوینه ادی سوده ور نگره دوی جواک نبن دجی هف از دوی باوردمه به پیشنیارن بشیرتن سروکمه eski milletvekilliği yapmış şu anda genel başkan Bale. yardımcımız olan Mehmet Emin Ekmen ku kongreye katıldık. از و محمد امین اکمن ام باشتر کنگره Renkli, رخصن ناخبون kimlikli, kendi içinde de farklılıkları var. Yani sadece HDP temsil etmiyor. Dolayısıyla Kürt halkı گلی کرد ج مروان ج کسایت تان پکته ایرو عقل که هبش گلک کرینگه اف کسایت هر یک خادی دلکی دوجدان و عقل خواه های ام بجن کو ایرو toplumsal barış içinde yaşaması دنا gereken جواک şartları ولات ما دنا با جواک که اشتی دبه artık analar ağlar. بله برس الف دایی کی نگرین Diyarbakır'da دوی ادی روندک نرجن dolaştım. Şimdi ایرو دیاربکر از لگلک جهان گریم نه ام سوره دین بله بری نه جیه ما سردانا گلک باجرو کن کریه مدید کو دایک هیچ دیگرین ایرو گلک خمنوان هنه جو برکن کارن زارو کن خبردن خواندن ایرو دایک نکارن پشکریا ماتش دولتی وار بگیرن پش هن دایک هنن کو علی کاریان دولتی ین جبو وان قدس بویه ایرو زاروک بخمن کود بیجن بله برس الف دی و که تو بیجی پرسگره گلکن بله بله بهیفیا ایتر بزانی و در انجام چابین گلو برس الف اسن جگرا سروک گشتی پارتیا دوا پارتیه ج دیاربکر گلک سپاس ایوار باش